थौदोक अंगा अखोगी जुको वैली की मई चाकपगी थौदोकतुदा अखोइसी फजख्रबा जुको वैली अदुगुम्बा पोटु सोशल मीडिया दा मई चाकपगी सि उबा काना इसी लैबा याददना अदुदि क्रमाय तौदे तो हेलीकॉप्टर सर्विस तो हेलीकॉप्टर लेबगी खुदोंग चाबदो लौरकाना इ सर्वे तौबा काना वन चाकाना माउगी नकनबा खुन खरा फाउदा यौरपा याबगी पॉजिटिविटी लेने तौबदगी खुदक्ता सर्वे तौरगा इंडियन होम मिनिस्टर दाई फोन तौरे इंडियन होम मिनिस्टर मा हेलीकॉप्टर मरी थाबीरे हेलीकॉप्टर से अखोई मणिपुर मदुगी इसिंग लौफम से लेतदना दिमापुर असोमदगी लौरगा मई से कन्नब थबक मतम कुइने चथै मदैदा अखोई सापोगी नागालैंड लोंगीसु अदगी मणिपुर की अखोई माओ माराम की लेरिबा मयाम पुनमक यावदना एनडीआरएफ की यावदना फायर ब्रिगेड की तौदना आदा मयाम हेना खमगे तौदना वाना होनदना मदुगी मई चाकपदु कनगी मदुगी मई चाकपदुगी कनबदुगी दु इरोइनना माउगी लेबिरिबा अखोई चिलिनाउ मयाम ऑनरेबल मिनिस्टर मतमदुदा ओइबिरम हुजि ऑनरेबल मेंबर ओइबिरिबा दिखो मा मसामंगना लीड तौर कांदा मखोई मफम स्पोर्ट्स येंगबा जगह से चटना इसा चले मई चाकफमदुदी यौदे चाकफमदुदी एरियल सर्वे तौरे अदुगा तौर कांदा दुदी हुजिकी सि खोजिरे ना अखोई जंगल याम फजबा जंगल हमने चाउखरबा जंगल ने सिगी जंगल सी द उसे अदुगी मतिक सि हुजिकी मोइगी लाइक कांगुसिन चंगा उसे दुम लौबजा हाइस मीटर चामा चानी की मनुंग अखोई बाउंड्री मनुंग चंगा मोइ हाइबा ngamdaba dum tawraga leramba sida ada border area border की लाइन अमा लेजरे border की लाइन की मतुंग दा मनुंग दा 100 मीटर मु हंजलगनी हुजे अखोई की सारिबा सिक्योरिटी फोर्स सारिबा की मेन पांडमसु मसागी जंगल मयाम अमा उसी इलीगली लोन लोकथोप जंगल से कोक्थरकपा अदुगी पोट मयाम सी की रिपोर्ट अमने अदगी अमना मु जुको वैली से कहीं फर्दर अदुगुम्बा मैहौ लांपोक थोलगदी अखोई मणिपुर रोमदगी चंगा क्रमायना कनगदगी हाइबगी पोटसी लंबी लेते अदुना तंगाई फदना उपाय लेतदना अखोइना हुजिकी हाइबा सिदैदा लंबी सेमे किलोमीटर 35 मुने लंबी जे फजना सेमे हुजिक यौरे कांदा हुजिकी रेंज अमख बॉर्डर एरिया की रेंज अमख मीटर 30 थादो अमकान मदुगी हला कान अखोइना सिक्योरिटी फोर्स थंबे अदुना हुजिकती जुको वैली द करिगुम्बा मैहौ लांपोक थोलपा कांदा ओनली नांगे नागालैंड लोमदगी दंग संगागा तौबा यारमद हुजिते अखोई मणिपुर रे संगबा यारमी मदुगी लाइन दे अखोइना सिगी पोस्ट सेमगतपनि अदा सेमगतपा सिदा लाइबक सिरिदी हुजिकी हाइरिबा एरिया सि सापोगी मोइगी तेनामी साइदना मदुगी एरिया दुदा खुनतान मिनरिबा अखोगी माओ माराम अदगी अंगामी करगी मोइगी अमा लेजे मोइसि लाइ आइगिदा मोइ लाकांदा आइगिदा मीटिंग अमा 13 जनवरी की तारीख 2021 दा आइगी ता तौर कांदा फजना वारी साने मोइना सिक्योरिटी फोर्स थंबगी खोटपगी मता आइना फजना हाय होय नखोइगी एज ए नाइबर ट्रेडिशनली लेमिनरीबा कोनरीबा तौबदुदा मदुदैदा काइबा लरो तौबदबो अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट मोइना अखोइगी बाउंडरी लेइबा पोतुदि वी हैव टू प्रोटेक्ट अखोइदी मदु ngaktaba yaroi adu noi gi manung gi da yanadana noi mase injang hingol koi minaba injang chaminaba nga chaminaba there is another things madai da khoi madu akhoi tawroi tawbudabu state ki boundary adu ga juko gumba yamna important roiba yamna history ko iba mafam ma ka protect tongna ba khoi state government gi oina mafam ma sidai da security has not only police personnel fire brigade ki karigi even akhoi NDRF ki national disaster management की अदुगुम्बा लेरिबा ट्रेनिंग भावबदा पीरगा मोइसिदैदा मैहौ लांपोक तौरकाना कननबगी थंबनी अनु सिक्योरिटी सु थंमबनी हाइना तौरकांदा तौबदगी मोइना यारगदी यामना मखा तौबिदना सेटल तौद्रि भावबा अमका थंबियो ना हारबा आइना गेमो साबो हुजिति ऑलमोस्ट लोइग्रे सिक्योरिटी लेइग्रे अदुना मखा ताबदु नोइ अदुम वारी साव नोइ अदुम यानाबा तौ अदुगा इंगोनसु पाउ पिबिरो हारकाना अदुमाय तौगना हुजिकी तेनामीज हारिबा सिगी मोइगी अपुनबा ग्रुप सिगा वारी से अदुमाय सानरगा चटखिबनि
Huji yang kana problem ori basi jikone aduga koziri ne huji jungle sigi forest yam leiba jaga sigi potani tong reis ana ina house tham jading basi sigi poshi amna sensitive oiba potamani asai honorable member mubhor na su thambigre Mizoram da thokiba Assam da thokiba madu thoktana ba madu gumadu thoktana ba immediately ai mission thai ai honorable member dikho huji mosma mau council ga ada huji meeting tori nai phone phone yaring kai di diplomatic way lambi da lotion ge haidana adagi ai immediately home ministry da koi da tarik si map kasi yenga ga di dispute labam suk tok thok this just purely inside our territory dispute labam ki dispute ki claim labam suk tok thok di ta si purely ai koi ki kanu boundary manung ngai bu am sathi na manung ni aduna koi ju stand khar di labatai we cannot succumb any pressure manam sa pressure where the khang the succumb to wari sana be manam sa da be sakam taugumse ai mota tauroi ana kaino sida tari kulum doi gi marsa chi J alamana chief secretary government of Nagaland da akoi chithi be copy to kaino da pi Siri Ajay Bhala union home secretary ai boiron ji pathok ang to pathok sir ke just with the permission honorable speaker sir J. Alam, Chief Secretary, Government of Nagaland, Chief Secretary Office, Nagaland Civil Secretariat, Kohima, 797001, email, ... Press communique dated 23rd March 2022, released by Southern Angami Public Organization regarding, I am directed to invite a reference to the press communique dated 23rd March 2022, released by the Southern Angami Public Organization, Head Office, Zakhama, under the signatory of the President and the General Secretary of SAPO regarding extension of total ban within Southern Angami jurisdiction to an indefinite ban with effect from the midnight of 23rd 2022 due to failure of the Manipur State Government to withdraw its armed personnel and a permanent structure from Kezol Sa area within 72 hours. The state government would like to reiterate that the permanent structure and the armed personnel of state force are deployed within the territorial jurisdiction of the Manipur state. The state government appealed to for coexistence of the people of both the state and that the issue relating to territories and the boundaries of the state are to be settled and resolved amicably through negotiation between the concerned state government. I repeat again. The state are to be settled. Dispute of territories and the boundaries of the state are to be settled and resolved amicably through negotiations between the concerned state government. The police structure is constructed near the area indicated as water point in the satellite map attached herewith. The area is within the territorial boundary of Manipur state as can be seen from the map. In view of the above position, the state government would like to request you to take up the matter with the representative of SAPO for immediate withdrawal of the indefinite ban as proposed by the organization for the welfare of the general public and the maintenance of peace and the tranquility in the area. The organization need to be explained that they need not resort to ban, etc. on an issue which at best is a matter of resolution discussion between the state government. It may be noted that National Highway 39 is the main lifeline of the state of Manipur. Yours faithfully, Special Secretary Sri Gyan Prakash, copy to Ajay Bhala, Union Home Secretary, Government of India. Simasi tarik kun humdoida thaja given. Sigi matungda ai hujikso muk ai seri honorable member awang bosu lady mangon da suai ada lady angami gi sinau singduga fauna na bagi ma kan fauna ri madugi wari watai sanana bagi diplomatic channel ai dum hangi. In the meantime, other stranded were like alternative
ai DG tawrga moigi asangwi DG ga tawrga porpo yabra yadragna alternative way ahum lei mogi ja sami rom da lakpa somda atopa jaga amada ga lakpa aduga yadra tangai phadra jiri lambi tongna baina koi already ngarang nahandagi mapandagi lakadaba gari sing until the less settled tawdri bawba Dimapur lambi da lakanu somda jiri lambi rom da lakna ba taw haidna instruction laikre aduga stranded lairiba kangbu du ngasigi outcome hoji moi mau council ne kari ne dikho saiba phaminari asi loirba matung deida kari ema further action kari logada ge du yengjage sida house sida ina mayam da thamjaning basidi hoi koi traditional thaiba ma leiram da banati Myanmar ga khoiga tongna misi Cabo Valley si khoi gi part ni haidana lei sika samwa thiraga record leirabani adubu yamna confusing oiba situation amada moina logre hai and torkan da settle tawdriba border fencing da henjelige henjende ga ina khari baw leiri haijiri ko aduna masidi traditional culture gi oiba khoi gi nungsi jana ba lekai gi oiba aduga state boundary it should be very clear internationally recognized boundary gi ibse masidi the state talk si house ki akwai tawroi haib nate ko tawsu tawrga lai tawsu tawse aduna hojiki haiba potsi alternative hana ei keno dam kan hona jari hojiki diplomatic oiba wari otai sar kanda chief secretary ki level da wari sanali adagi political level da so koi deputy CM akoi BJP gi ni adalai do adagi president moi da so ai haiba mayam se loina map ka kona loin thar ga sini to convince of yona kan hona jari aduna hojiki praja mayam ada stranded tawriba kholiba mayam dudi agi leiriba praja sing tor kan mogi watana ba duga ngasi noni ste am thuna alternative way tor ko puthorna ba hona jari hena maina thamjage thank you sir honorable chief minister na yam phajana hona biba duga thambiri bu ai satisfy oi dubu aina thamjaningi di sir mamangi tamdusu ai ma kaimba kanda dum yam toina panjaba government si continuing process ni mamang dasu BJP led government si pan kare adu masigi hairiba area sigi matang da isamagna masi house ta karak puthokna dum koi minister da hai gani center da che iri kholi na dum lak pudno sa amagi sei manga si dum loi ha hujik so dum honorable chief minister na thambiri si chief secretary Manipur na chief secretary governor akoi Nagaland ire aduga ministry da ada secretary center ki secretary de ire khole na thambire sigi process da sum lai basina di sar khoi yar ro yamna henman gre it is very too much lam chawbe henbanate missing henbanate moina pop aduga resource henbasunate masi chap chana thengna bai bisi sar khoi khuding mo ki concern ne ai nga sigi nukti gi phong ba che phong jing da ai house da lam dai da ai khara yengak pada honorable chief minister na masi chap chana thengna gani akhoi masida halloi ga hai bisi yam thagali but tobudu thengna gani hairaga somdana ngak leitana moigi demand hai gadra dum Manipur gi praja singda ngak leitana khoidau sagona ba chatharak base masi karmaina thingadage masi ki mamangi honorable chief minister na mamang da chief minister na sarkar si paibiram banina hairi ba juko beli gi matang sida cabinet decision lauraga center da khangan gi ba leikhrabra leitribra simba ikhangningi sar aduga hujik tang kunga mathoi dagi chatharak buduna national highway sing asi tang kunga taruk phausi nan stop ni chathara is kanam chappa yadra Manipur sidi sar ban manam ta ba yabnate thau phangdre thau leiribra leitabra usi se petrol nel stock nel laina usi oil pump ayam loina mag nil da thagra sidi khara leiraga amu khoi gi dukan da haiba tai pot chai grocery gi kari gi leiriba essential commodities mayam se masi maman atia phangna mu wang poi pot lakador adon ai somda chachar roi sa national highway ngasi tang kunga ma thoi dagi na kunga toruk phau toruk pasi hujingmak continue tawduna leise masi akhoi gi national security protection force leitra center da hairaga masi khodak ta hangdona na ba sinbi dabra simuso ai khangning ya ba aduna sar masi toina sum ngangna dana leibagi mahutta yaragadi ai state ki interest ta haijabani masi yamna kuire leiriba sarkar sina credit su logbiu lobham su thoi masi once for all amukta loisanna ba
यारगदी अखोई हुजिक असेंबली फम्मीबनिना मसिगी वारेप अमा लौरगा बाउंड्री कमीशन अमा सेम्बियो हाइदना भारत सरकार दा हाउस की अयाब अमा लौरगा मसि थारगा अबदी स्टेट अनी खनरबनिना स्टेट अनी की बाउंड्री सी मसि सोल्यूशन पोरक पाइबसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेन दरकार लेगनी मरंदी स्टेट अनी ने कैदोंगैदा मसि यानबा पोरक ngमोय अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थौना फना मसिगी दमकता लेपकनी थेंगनागनी अखोई तराई तराई पिथोय हाबगी चप चाबा वाखलोंदु लैबीबगा लोइना लैबीरगदी यारगदी सार स्टेट की इंटरेस्टा हाउस न वारेप अमा लौसी करम वारेप भारत सरकार ना बाउंड्री कमीशन अमा सेंबीरगा मसी वंस फॉर ऑल अमुक्ता लोइनमक येनबसे कनो तौबियु लोइसनबियु हाइबा वारेप से लौबा याब्रा यादब्रा सिमतंगा सेंदोपियु सा Speaker sir, इसके आमना sensitive वेब इशू नहीं ना ही मसी आमना elaborate होना हाइनिंग दबने हाउस दा आइडी तौरक्री बे मयाम से तार का मयाम सु पब्लिक से नोंगाई रोय suppose खुदम मोइना हरदा 2021 की जनवरी कुनमाथोई DC सेनापति ना दिमदु द यंगसन मचलु बदा सापो की कांगबु दुना खोई की खुनमनुंग रसंगा ऐ नोई की लमदे तौबे यारोय गायना तौबीबा इवन फोटो का सुलेना गिबा अदगी नुमिक तुबक्ता दा सापो ने अदुगा साइवने वॉलंटियर्स न मगी लोकल एमएलए गा लोइना ना याम साथीबु वाही वता सेनरखिबा अखोगी विदिन कनोने अखोगी स्टेनेबु तौबाबु थबक ओइना उबिरमनिदा थबक ओइना प्रजाना उरे हाना लंबी लेरमदे लंबी सेमे चंगे सिक्योरिटी लेरमदे सिक्योरिटी बारेक सारे थमले बने हुजिक दे खोगी बट होय हाईवे थिंग बाय दुदी मोइना थिंगै सी मोइना हाईवे दे लेबगिनी अदा ngam थिंगनरदी yes adugi justification lakani mamang thangba singna asam song mo bihar na thingo bihar so mo up na thingo up so mo delhi na thingo akhoi leina do je kamaina suppose hoje nagaland na akhoi manipur je moi gi leibne thingge ne asam da mu thingo ne ade asam je mu kalta dong thingo ne thinga ga sum leina do ri bra adu di pot di settle lakani but togo bu akhoi na masidai da maram yam chada bakhar thogdo khra thoge ai panjage house ki kenmogi अदुम तौरे इवन मोइन मद लाउगिबसी नुमितुगी कोई डीसी होय कय होय चटपसि याम साथीना तौगे अदगी मरम इसा सादना बेस गेम लेबो सिक्योरिटी फोर्सिंग अमदि फेयर फाइटर सिंग अदु खोय महिमना चेन हिमदुनो 20 जनवरी 2021 जनवरी 30 दा मोय सोमदगी नोंगैसे पकाप बॉर्डर मिंगोंदा डायरेक्ट कापना तब अखोयगी साइकोलॉजिकल तौबो हाइतार अदगी ताबदा नुंगाइतब प्रेस स्टेटमेंट अमसुंग टीपीओ की प्रेसिडेंट थोलखि मदुदि मणिपुर सरकारना मई मुथत्पगी नामादा लेरमलिबा अरिबा लंबी अदु मांगहलगा येनदुन लेबा जगादा मेशिनरी थमजलले हाइदी नहांगै मोय बॉर्डर सी बाउंड्री सी खंगदबदौन दुम लेरम हाइतार बाउंड्री सी अखोय बाउंड्री सी न सिनी अखोय बॉर्डर सी न सिनी जी खंगदबा अदगी कैनोदा अखोयगी निंगसिंग बिरंगनी चिंगाबा चपदा कैनोदा अखोयगी टीपीओ ना जुगो वैली द संग लंबी दु थिंजिन गिबन निमित 2021 की फेब्रुआरी 9 दा सापो की प्रेसिडेंट यावना सापो मदि सायो की वॉलंटियर्स न राज्य की सिक्योरिटी फोर्सिंग द हक नमुन गिबा अदगी सापो की टीम न मणिपुर की खोयदगी मीटर 150 चानी मुक जंक्शन दुना लेबा मफम द लंबी तौहाइरंबा याम थेंगनग्रे अखोयना सोम द हाइलाइट तौदबनी याम थेंगनग्रे अदुगा कैनोगी खोयगी चिंगाबा चटपदा चिंगाबा चटप मीसिंग फाजलगा फुरखिबा so many things ado sigi mayam se ai publicly thamningdaba in a sense government am leirimina praja versus praja tahanba yadabnina government versus government tananabani ai no si hoi government yam kana honnasis hoi government gi cabinet ki ba khoi yam sab firep lei adu gi firep tu gi makha dane khoina security force sari se ano hojiki honorable member na hariba boundary commission adu di ai boundary dispute nate boundary di already yatnaga leirabani map yektana internationally recognized tau leirabani adu gi sarukti hojiki hariba khoigi traditionally moigi ni hariba dagi khoigi sumai tau hariba traditional siga aduga internationally boundary siga ani si channaba punjannaba yaroi haiba potu wari saba intermediator oina
सेंटरना मदुगी दायित्व लहलगा स्टेट अनी की लेवल वारी साब यारगन यारे आई हुजिक चीफ सेक्रेटरी की लेवल दा और मीडिएटर ऑनरेबल एमएलए दिखो होय अदगी कनो होय कोई अवांगबो होय थारग होनरी सिदा यारगा यारे इन केस सिदा यादब तारगदी हुजिक ऑनरेबल मेंबर ना हाइरिबा दमाइना सेंटर ना मीडिएटर ओइरगा अखोई स्टेट गवर्नमेंट की अखोई रिप्रेजेंटेटिव ने नागालैंड की स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव ने नि तोरगा वारी सारगा तंग येंगिसि हाइदना आई अदमाइना थमजगे अदुगा हुजिक हुजिक बाउंड्री कमीशन अदु दाइदु डिस्प्यूट लेबा जगह दा थागदबनि सिगी बाउंड्री सिदी डिस्प्यूट लेबा नते अखोईगी याम क्लियर होइना लेबा पोनिना अद बाउंड्री कमीशन तबुई महत्ता मोइना मेडिएट तबबिरगा वारी थुना सेटल तबबियोना अदोमना होइना प्रपोज तौजगे ना आई अदमाइना थमजगे बेट नते सार अदुबु स्टेट की ओइबा इंटरेस्ट ngak leitana sum hauja tawrukpasida ai madugi sentiment duni sar aina house ta thamjari se hujik honorable chief minister na habiriba khoi honorable member adagi minister thabiraga moi wari batai sana bada yabre yenge yadragadi khoi center da haijaba haibadu yam phai tawdu sar yaroi mamangi haugi ba tamda 11 assembly da ai mamang haijak hai minister kaya MLA kaya chatana officer kaya chatana tawduna baruda tawkhibda yanadadana laabne aduna yaragadi basi yam hojiki honorable leader of the house na thambiri bado madu ayatcha banate yaragadi akhoi center na intervene tawna bagi damukta masi akan ba pressure pirani haidana house da commitment amtang pb ba yabra aduga ai lotion jage sa tasing bagi di border dispute state amaga laina bunati Nagaland state government na ekhoi boundary ni hair punate sapo heba community organization amakhana hair puneba aduna tasengna sidai da khoina it will be wrong ekhoi dispute si boundary dispute laire state amaga ina lobudi house mone hek lobudu dei thumali na lowe madu maram sadi lowe maram di already ekhoi yanmak tawna chingdana internationally recognized tawna boundary line am lerim aduga Nagaland government na moigini haire pusunate sumnagi hujiki yum thangnana leiriba khun community sina haire pune aduna madugi community to deal tawna na bahana Nagaland government ga state government ga hanam tang tawgi haina adma thamjige sar phar se Nagaland government da haina si akoi opposition side gi yaw jage sum lam khara mi khara ado aida taribuna tawbuni na sum yeng na dum tha khudingi numit khudingi ban toroga Manipur praja gi lifeline oriba national highway chakhau thadalak pai bse moi khara sum yeng lai bse basidi sarkar ma chauna lai min madu tohning de sa khoi gi state ta wadi na han action dawrani da mi gi state tu da sang laga hek tawru ya da bai da go ne khoi state ta wadi yaro da moi state ta han ta ngana gi mi ki right am su kitang yeng sin daw marak thana house da kari gumamta lauthoksege honorable member Shri LM Khaute na masage sin mama laibde ngasi asi suti ni birai house na lipi bida yabi rabra house na yabi rabna lip is asi grant tawjire aduga atopa announcement nama tang house da kari gumba mata ningsing jage honorable member sing the house manungi sana gadaba parliamentary procedure gi matung ina decorum amsung integrate thamjakrabani agenda number 3 consideration and passing of Manipur appropriation bill ahanbada honorable chief minister in charge of finance na the Manipur appropriation number 1 bill 2022 asi consideration gi namak move tawbigani Honorable Speaker sir with your permission I beg to move that the Manipur appropriation number 1 bill 2022 be taken into consideration. Hoji ayak bill asi pass tawna na block charage clause number 2 asi pare hana lobi daga bill asi part ama oina lobu the house na yabi rabra house na yabi rabna clause number 2 asi bill asi part ama oide clause number 3 asi pare hana lobi daga bill asi gi part ama oina lobu the house na yabi rabra
House na yabirabin clause number 3 asi bill asi part ama oire schedule asi pare haina lobi raga bill asi gi part ama in lo the house na yabirabra house na yabirabin schedule asi bill asi part ama oire enacting formula asi pare haina lobi raga bill asi part ama oina lo the house na yabirabra house na yabirabin enacting formula asi bill asi part ama oire long title asi pare haina lobi raga bill asi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabnina long title asi bill asi part ama oire title the Manipur appropriation number 1 bill 2022 asi bill asi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabna title asi bill asi part ama oire now the honorable chief minister in charge of finance will please move for passing the bill. Speaker, sir, with your permission, I beg to move that the Manipur appropriation number 1 bill 2022 be passed. Bill asi pass to the house na yabirabra. House na yabirabnina the Manipur appropriation number 1 bill 2022 bill number 1 of 2022 asi pass tore. Mathang the honorable chief minister in charge of finance the Manipur appropriation number 2 bill 2022 asi consideration ki damak move tawigani. With your permission, I beg to move that the Manipur appropriation number 2 bill 2022 be taken into consideration. Hoji ayang bill asi pass tawna na lokachere clause number 2 asi pare haina lobi daga bill asi part ama oina lobuda house na yabirabra house na yabirabna clause 2 asi bill asi part ama oire clause number 3 asi pare haina lobi daga bill asi part ama oina lobuda house na yabirabra house na yabirabna clause number 3 asi bill asi part ama oire clause number 4 asi pare haina lobi raga bill asi gi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabna clause number 4 asi bill asi gi part ama oire schedule asi pare haina lobi raga bill asi gi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabna schedule asi bill asi gi part ama oire enacting formula asi pare haina lobi daga bill asi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabni enacting formula asi bill asi part ama oire long title asi pare haina lobi daga bill asi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabni long title asi bill asi part ama oire title the Manipur appropriation number 2 bill 2022 asi bill asi part ama oina lobu the house na yabirabra house na yabirabna title asi bill asi part ama oire now the honorable chief minister in charge of finance will please move for passing the bill. Speaker, sir, with your permission, I beg to move that the Manipur appropriation number 2 bill 2022 be passed. Bill asi pass to the house na yabirabra house na yabirabna the Manipur appropriation number 2 bill 2022 bill number 2 of 2022 is asi passed out. Ngasi asi taran thoi suba bidhan sabha gi ahan mamifam gi aroiba numini session asi pham na hona badam honorable members sing state government officials BSF amadi state security personnel assembly asi officers amasung staff sing na thawai hakchang yauna hona bidana mapung phana ingna chingna panthobong ngamkhibagi damak puno puthagat phongdokcheri house ki mifambu praja myang gi mafam da yahon riba media gi isil naw chingchu thagat phongdokcheri house asi session asi honorable governor of Manipur na samon tawduna hodokkhibani numit humni phamba mifam asida period of session from 24 to 26 March 2022 number of sitting 3 obituary reference 5 papers led 10 committee report 1 calling attention 1 number of government bill 2 introduced and passed session asi loisalapka loinana the first session
of the 12th Manipur Legislative Assembly is adjourned sine die. 야르가디 링비로 배붕어 이스 앙음 바 kokhaine ka doriba kokhaine ka doribani 앙음 ba hatok na ka doriba nang budi kresh to biroy just when अहनबदा मरु ओइबा पाव मणिपुर असेंबली के बजट सेशन दा लिलोंग एसी के एमएलए मोहम्मद अब्दुल नासिर